wastahili wewe Bwana, tulimbe twesa, wastahili Bwana, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Reka nguhama umwanya umubwira amajambo ari ku mutima wawe uyu munsi kuri uyu mugoroba. Irashaka kumva ayo magambo yawe. Imana irashaka kumva indirimbo yawe. Imana irashaka kukumva kano kanya. Guhimbaza Imana no kuyereka ko tuyikunda, binyuze mu magambo, binyuze mu ndirimbo, binyuze mu bikorwa dukora bya minsi yose. Reka nguhe kano kanya kaba kawe n'Imana yawe. Haleluya. Mucyubahiro cyinshi tubwira Imana ngo tuguhaye Madame yari yavuze kumbure tumvise neza. Ijambo ry'Imana riravuga usomye mu gitabo cy'uguhishurirwa kwa Yohana mu gabane cya 9 kuva ku murongo wa 7 hari aravuga ngo bona abantu bava mu mahanga yose. Abanyarwanda bari hano basaya muzamura amaboko. Hari abarundi bari hano, hari abakongomani bari hano. Mukomere Imana amashi. Mbona abantu bava ngo hingo yose ngo bazengutse intebe y'Imana. Haleluya. Guhimbaza no gutazira suko twe twiyumva, ahubwo guhimbaza no gutazira nuko Imana yo yiyumva. Mbega muri kano kagoroba Imana iriyumva gutse muri kino kibanza. Tubandanye na program. Haleluya. Haleluya. Hano hantu ha umunezero. Kare nageze hano numva it was too much. Numva ndaturitse muri ngewe n'umunezero nabonye hano, kandi muri abantu beza. Ndishimye kuba hano hantu hari Imana, Mwuka Wera ari hano. Mu byukuri ndashima Imana kuba shoboye gufatana namwe uyu munsi. Nitwa Maya NZIZA Fabrice, nanje tuva mu gihugu cy'u Burundi, ariko tumaze imyaka irenga 7 turi hano mu Rwanda, kandi Imana yarakoze ibikomeye cyane. Turi hano gufashanya kuririmba, turi hano guperforminga. Haleluya. Turi hano guhimbaza Imana. Uwo mutima nyene dufise wo nabonye nga abantu bose barafise umutima wo guhimbaza. Nta muntu ari hano kugira ngo abari we Imana yonyene niyo tuje kuramya. Haleluya. 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 Akantu kamwe ndashaka kubasaba, ndazi ko gashobora kuba atari akantu gasanzwe. Murabona hano imbere, nari nshaka ko mutwegera muze hano imbere turirimbane. Muri uwo mwanya tugiye kuririmba dutuje, tugiye gusenga hamwe. Nimba bitabagoye muhaguruke muze imbere twese muze imbere. Muze hano tuhuzure, dushime Imana yacu, tuyishire hejuru, tuyihe icyubahiro. Murakoze cyane. Nari nifuza kwegerana namwe ko nabonye bamwe turi kure, nkumva sinshaka kuba njenyene, shaka kuraba hano ndeba bo. Murakoze cyane, murakoze. Nashaka tuhuzure hano, turamye Imana yacu, tuyishire hejuru. Mana ukwiriye amashimwe, amashimwe yose na yawe. Izi ndirimbo twaririmbye hano ni kubera urukundo rwawe, kubera ineza yawe, kubera imbaraga zawe, kubera ibyo watukoreye Mana ni byinshi. Nitworonka n'amajambo twokubwira kwiriye. Uyu mwanya Mana tugiye kugupfukamira, tugiye kukuramya, tugiye gufata umwanya kwibutsa icyo who you are. Eka Mana, umuntu wese yaje hano, nimba hari ikintu kimuboshe, nimba hari
kutababarira nimba hari ikintu na kimwe indwara mana muri kano kanya umwanya wa nyuma ndagusavye abasigaye bose babohoke nkuko nanje nabohokeye hano hano mana ndagushima ko mwuka wera ari hano kandi ko ugiye gukora ibitangaza wabikoze kandi uracakora turakwizeye turagushima. Thank you Jesus. Wastahili ewe Bwana, tulimbe twese. Wastahili Bwana, wastahili ewe Bwana kupokea utukufu. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana kupokea umwanya umubwira amajambo ari ku mutima wawe uyu munsi kuri uyu mugoroba. Irashaka kumva ayo magambo yawe. Imana irashaka kumva indirimbo yawe. Imana irashaka kukumva kano kanya. Guhimbaza Imana no kuyereka ko tuyikunda, binyuze mu magambo, binyuze mu ndirimbo, binyuze mu bikorwa dukora bya minsi yose. Reka nguhe kano kanya kaba kawe n'Imana yawe. Hallelujah. Shakumva ishengero twese tuzamuye amaboko yacu tuvuge ngo tuguhaye icyubahiro. Mu cyubahiro cyinshi tubwire Imana ngo tuguhaye Madame yari yavuze kumbure tumvise neza. Ijambo ry'Imana riravuga usomye mu gitabo cy'uguhishurirwa kwa Yohana mu gabane ca 9 kuva ku murongo wa 7 hari aravuga ngo bona abantu bava mu mahanga yose. Abanyarwanda bari hano basaya muzamura amaboko. Hari abarundi bari hano, hari abakongomani bari hano. Mukomere Imana amashi. Mbona abantu bava mu hingo yose ngo bazengutse intebe y'Imana. Haleluya. Bavuga ngo kuganza icyubahiro ni iby'Imana yacu. Reka ndabasabe duhaguruke ku maguru yacu. Umuntu wese yumva ashaka gushikana ishimwe
urabona guhimbaza no gutazira suko twe twiyumva, ahubwo guhimbaza no gutazira nuko Imana yo yiyumva. Mbega muri kano kagoroba Imana iriyumva gutse muri kino kibanza. Reka ndagusabe wegere hano imbere, ndabasaba abantu bose ufite umutwaro wo gushikanira Imana ishimwe, wegere hano imbere. Hari ikintu tugiye gukora kidasanzwe, kiri prophetic mu buryo budasanzwe. Ndabasaba twegere hano imbere, tuzamura amaboko yacu imbere, wibagire ibyawe, wibagire ukomeze, wibagire ivyo urimo. Ushoboye gupfukama upfukame, ushatse kuzamura amaboko yazamu ngo tuguhaye icyubahiro bwawe. Hallelujah. Amajwi yacu hejuru tuguhaye, Lord, we give you all the glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Namajwi ishengero gusatsi tuguhaye icyubahiro. Yes, Lord. Mana zabukwe amashimwe twaguha Mana akwiriye. Mana duciye bugufi imbere y'ukwera kwawe, ducishijwe bugufi n'urukundo watweretse. Mana akira amashimwe yacu. Amaraso yawe yakuyeho urubanza. Imbabazi n'urukundo byawe, di
for you, rukundo nabisi fisa majambo novura ingomu muti mawanje uzamura amaboko yawe muri kano kanya uduze isengesho ryawe sinzi icyo Imana yagukoreye ariko hari ikintu kiri mu mutima wanjye kivuga ngo mwami akira ishimwe akira icyubahiro ubugingo bwanjye
ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga ndi mu buntu bwawe sihekeranya imbabazi zawe ziza naho Mwami ndagushima kuzi icyo turiko turavuga ndagushima kuzi isengero rya Foursquare ndagushima kubw'uyu musozi Mana ndagushima kubw'abashumba bari no torero Mwami wabahamagaye wowe ubazi turasenga ngo by'ukuri aha hantu haba umuco ku mahanga that this place be a light to this city to this nation and to Africa and to the whole world. In Jesus' name, amen. Yes.